Hello, nadam namo hinam. Amasapen video vela sim git heading I siring Pathen thang bay nam helang. Tuna viewers or request po acho. Topic hi ni ahong heading ahin. Topic chu first topic chu Bible sim phat chomdan min sin dimngel ama akun hin. Number 2 chu chan phat dan le lagaw khan to dan hin se le chun kadais e. First topic chun lutin Bible sim phat chom dan hin se na. Bible sim phat chom dan hi na ti se le ihin ho zong anomin Bible sim singa helana ihin ho zong anomin ilampi ikiheding dan ho zong ehet themes in izin imating Bible sim sia lampi ga ki helai ta bai hoi ima cha ki yel do zilo he ni banga it's Pathen tu isim now chun I hope you ze wajun ilampi ikiheding dan zong aphazi in ema ta sa zong kipa na umji in lagaw langa zong kipa na umji ati zong jo even ke hin ho a zong kasi na Bible sim da itaw da Pathen tu ina sa lo tenga hele ihin ho he itham anom thei zipon ikiheding dan ho jong ha sa ji na ni se nop na jing seival thing la nop ni ki to thei pon e je je Pathen thulang Bible sim dang ha bola hele apa in ema hin ho azong ki pana pung be jing jin kitil khona ji Bible sim phat chom dan ita sa jong ki pain lagaw jong ki pa ya ti cho ka sei no men chi cho phat chom na itene first point chu ka sei no men Bible sim phat chom dan second point adinga chu Bible sim Bible Pathen tu sim jingla in sung ni ta jong ki to in asim lo pa long han jong la sim no chun ite ti dang ham asim no chun lungyal het thim pi na nei se na Pathen tu langa ha kitil khona na nei si in ama chun athip sanin ita chu in sung jong ki to na ji ti jong chu ka sei da no me second topic a chu chan dan le lagaw langa khan to dan hin se la chun ka dei se chan dan ti chan hi thupi a hi in azi chu I chana na I hi na I character a ko na he min ei vet ei za a hi in hi chu chan pha he a kho mo ngai ti chu ka sei no min I chan he tham vado te tunai umle pasalin jong e za thei pon min jong e za thei pon I chana ko na jong min pau phalowa jong e hin ho thei na min e zo tho hin chan a kho khonin je a chan I them na nga jong Bible taw na he ha man anga jin I chan he isu hoi la min jong e za ding a hin min jong ho dan jong e nei do na chan hoi jong a kho khona ti chu ka sei no me chuban le lagawa khan to dan ni se le chun ka de se lagawa khan to dan ti chu lagaw la I khan to na du ba ipi ibol nga jam ta la first a he taw na to Bible sim taw na wang athupi khona ni hem chu taw lo ting le ilunggel hi aki tham thei pon I hi na jong ki su pon ting la aki mang tha je na le se nok sa na a hin ni hem kha cho ataw singa a ha ta wa a hi le Pathen in alampi achi na ding ato na ding alunggel zo se hon pi sana alunggel song alimin Pathen in apan pi se ti jong he se do no moven gawa han to dan to second point ka se no men Matthew bung sagi chang si chu vela han thu min holin ki ding atin a hol chan cho Pathen in api te den khan to na nei ding hi chi se a cho iti khan to do ham ti da man sa pen cho Pathen I hol na sa wa Pathen na ikipi lo wa Pathen tu ha sim deu I ha thousand chu law lagawa I khan to do hi ti cho ka sei no me hi chu question in bola cho
lilin hang sing ta chapa ku ki question nei him bol teni chunga adang dang ho jong him bol ven he chwa cho athu chom be jong omen nang ni question nei him bol hanji jong ke pa thu ka sejin he cho kangaidan ho chan cho answer cho kahin pi the kahin don bu the cho hin nang hon jong nang ho gyal dan jong cho mai la comment na jong hin se the aboi thon na viewers who request po Histiani topic cho hin ki mang cha hin seikhil seival bol khil bol wal jong la Pathen minin kangaidan mutin chengkhat chengni isei da ola Pathenin athu phatthei eiboh pi taohen lang chan cho tu na dinga ka video hi sing helang chubana question khat ai hin bolovin Pathen hemi mo phan aga hlun na ding aga hlun na in sung ta sale hlagaw lama ki hial sa adan thu hial sa adan thu sim 10 or 15 minutes or tabang hi simo hi chi next video ading ko tena as video he sa wala ka bet nom jipun ken jong chi a jo video he a chom theding lang ta ka hin se me hin tin next ading a hin ko do he phat khat ka hin se tai tai de he abezo se chunga ke pa thu ka sejin hikimu ke ka saving anadam se ta wo bye bye